Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Salibonani balaleli, sikuSolus FM 93.8. Sikuhlelo lethu olutsha Asakhaneni. Uhlelo lolu sizaxoxa ngezisihluphayo, indaba ezisihluphayo, kodwa indaba ezizasincedisa ukubani sakhe isizwe, sakhe lezimuli zethu. Sizaxoxa indaba ezitshisayo, indaba ezihluphayo, indaba ezingajayelanga ukuxoxwa, indaba ezinzima. Kodwa ekucineni kwako konke siza kuphathiseka. Ibizo lami ngingu-Auxilia Ncube, uMadawu, uMavodloza. Engihamba labo abangani bami baza kuzitsho bona amabizo abo belibingelele njalo. Salibonani balaleli, ibizo lami nguPhumuzile Moyo Mandlovu Mamthombeni. Sikuhlelo Solus FM oluthi Asakhaneni olutholakala ku-93.8. Sizoxoxa lapha esihluphayo ezitshisayo emagudugudwini. Asibeni ndawonye. Salibonani Mahlabezulu omhle, mina engikhulumayo uNonhlanhla Khumbo Mansingo. Ngiyalibingelela njalo sihlangana kuhlelo Asakhaneni, uhlelo olutsha ku-93.8 Solus FM. Ku-93.8 Solus FM. Ngiyalibingelela lonke. Igama lami ngu-Efina Dube. Siyalamukela kulona lolu hlelo Asakhane. Sizaxoxa, siqondisane, siphathisane empilweni. Siyabonga sebezethulile abangani bami engihamba labo. Namhlanje sikhethe ukuthi sikhulume ngemishado. Sikhulume ngokuthi sixoxisane ukuthi kanti imishado yakudala lemishado yakuze nezinsuku esikuyo, umahluko wayo ungaphi? Kuyini njalo okwenzakalayo emishadweni enaleyi? Sisinono. Ngiyabonga sis Oxy. Umshado yakudala lemshado yalamhlanje silomehluko kakhulu. Umshado wakudala umntwana oyintombazana wayengela choice, wayengazikhetheli, wayekhethelwa ngabazali. Wayethathwa ayekwendiswa bengazange badinga i-consent yakhe ukuthi kambe engabe uyafuna ukuyakwenda yini na. Babemthatha bekhangelele something efamilini, kumbe kuyabe kuzinkomo, butter exchange. Yikho ababekukhangelele kakhulu abazali ukuthi bangathola inzuzo. So babemthatha umntwana oyintombazana bayemendisa benganani lokuba le choice kwakhe, babengela ndaba lakho. Lokuthi kuzaba happy babengela sikhathi lakho. Usisinono uqeda ukuthi laphana kwakusiba ikukhangelela kwabazali. Nxa umzali wentombazana elento ayifunayo ngale, kumbe kukondlovu kumbe kodlodlo, abe seyenza i-barter trade ngomntanakhe oyintombazana. Kambe sisififi, khonaphana nxa umntwana oyintombazana wayesethe wathathwa wahanjiswa emtshadweni nalowo angazikhethelanga wona, kwakusiba lokujabula yini khonaphana? Siyabonga sisosi. Emtshadweni wokukhethelwa akuvami ukuthi kube lenjabulo, ngoba ungeniswe entweni ongayithandanga, entweni ongayikhethanga, entweni ongekho kuyo wena personally. Umtshado lo wawukhanya ungumtshado onzima, uyi-punishment kangaka emntwaneni. Umtshado lowu wawukuhlukumeza umntwana. Nxa ngikhangele mina ngibona umntwana lo ehlukumezekile kangaka phakathi kwalomuzi, akalanto angazenzela yona ukuzikhulula. Umntwana lo uhlanganiswa labantu angabaziyo, labazali abangayaziyo le background yabantu laba bafake khona umntwana. Umntwana ezithola esephila maybe sometimes labantu abavukayo ebusuku, abantu abathakathayo. Umntwana sephakathi kwe-situation enale. Umntwana usephakathi kwe-situation yokuthi uyasebenza engaphumuli, kungela muntu appreciateayo ukuthi wenzeni. Umntwana lo uyabeka ukuthi uphethe njengesichaka like. So umtshado njengaleyi
akula kukholisa. Ungakhangela ivini nxa sekubuya kwezocansi uyabe vele engakholisi lutho, akabenefithi lutho. Umtshado lo uwenzela ukuthi kudlule isikhathi sidlule, impahla ethethweyo ayingeke abisabiselwe emuva. Obenefithayo ngomntwana lo nguye esingathi thina uyabe ebenefitha, but umntwana uyabe engabenefithi. Usisi Efi laphana uthi umntwana lo usuke wathathwa akazikhethelanga ijaha leli aya kwendela kilo, and kwakungakhathalekile ukuthi unikwa umuntu ongakanani, angaba mdala kuwe, angaba mncane kuwe, as long abazali bentombazana kule nto abayifunayo ngale. Kambe sisiphumo, umtshado onjalo nxa usuthe wathathwa wanikwa lo bhudi lo baba, uthando lusuka lube lukhona yini khona lapho? Kumbe wena lawe ngokuya kwesikhathi uthando luzaba khona yini kuleyo ndoda oyiphiweyo ungazikhethelanga yona? Ngiyabonga Sisosi. Uthando vele kalukho lapho. Kahle kahle engingakutsho ukuthi khona abantu balowo mtshado waleso sikhathi uthando abalwazi ngoba abazange bakhonjiswe. So ukuthi umuntu maye kukhombisa ekuthanda kuba lani, kubulemphumela bani abakwazi. Bazwa nje ibala likhulunywa ukuthi thando, abazange bathanda bona. Uphila ngaphansi kokuhlukunyezwa, kokuhlukumezeka. So engingakutsho futhi ngempilo yabantu, uthi omunye maye khuluma uthi yena wayathathwa ejaheni lakhe, ethathwa ngodlame, echaywa, ehanjiswa emuntwini wayengamthandi. Uhlale laye, wazala laye abantwana, kodwa impilo yakhe yonke kazange belalo uthando, kalwazi. So kwakungakhonjiswana, kwakungathandwana, kwakuhlalwa kuphela ngoba abazali babekholisa ngakho. Siyabonga. Singakayinatha amanzi ngizaba lo mbuzo lo, njengoba uthando lwalungekho akuphile kanjani, njalo kulomthelela bani emulini ekuthetheyo wena mahanjiswa khona ngale? Okakathesi sizanatha amanzi. Balaleli sicela ukuthi lisincedise khona lapho, lisilethele ama-questions lathi lembono sisaya. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Kodwa bona abantu abakudala babengakwazi vele ukukhombisa lokuthanda khona lokho. Uthi omunye, ngingumuntu wezitori bakithi lingamukele nginjalo. Uthi omunye, abazali bami ngiyabazonda, and ngiyamzonda umzali wami lanxa elele esethuneni, ngiyamzonda ngalokho angenza khona. Ngoba ngilapha nje kungenxa yakhe. Ngangile jaha lami, kodwa yena wangiletha la, ngazala abantwana la abangihluphayo. So phakathi kohlupho lolu kobuhlungu bonobu lokuhlukumezeka, ngivele mina inhliziyo yami ivuza igazi lokuthi ngilapha nje kungasintando yami. Uthi uyabazonda abazali bakhe ngenxa yomtshado abampha wona. Siyayizwa laphana uthi uyabazonda abazali bakhe lanxa sebelele, kodwa ulokhe inhliziyo yakhe ibuhlungu ngesenzo owasenziwa ngabazali bakhe. Kambe sisinono, umuntu kathi khona beside ukukhangela ukuthi ngale kwakulenkomo, kwakulomtshina wokuthunga, kuyini okunye kwakusenza umntwana oyinkazana ecine sethethwe lapha waya kumbe kodadewabo kumbe ko-anti wakhe? Ngiyabonga. Okunye wayethathwa ehanjiswe khona ngale, uzwe kuthiwa babengamtsheli, babetshaya inja befihla umphini. Uzwe kuthiwa sifuna uyebhabhula abantwana ngale abaka-anti wakho. Uyabe wena ungazi lutho, uzithole sunguwe futhi osulala lo sibari wakho, uzithole nguwe futhi osusenziwa izinto ongazithandiyo ngendlela abazali ababesenza ngayo, bekhangelele isibaya ukuthi laphana kumele sibili vele lwana umkhwenyana.
engasiphunyuki ngoba lo kalanzalo ngcono kuthathwe lo ahambe ayenzalela. Siyabonga izizathu sesizizwile. Kungenzeka usisi wayengathola abantwana, u-anti wayengathola abantwana, kodwa ngenxa yokuthi abazali bavikela isibaya kumbe bafuna isibaya, phela sikhumbule balaleli ukuthi kudala abantu bakudala babephila ngezithembu and abantu bakudala babeqakathekisa ukuthi abantwana bebe baningi lapha egumeni kuthiwa sikhulisa umuzi kababa. So-ke kwakubuye kuzothathwa-ke umnakho umfazi kumbe umntakabhudi kuthiwa uyakhulisa umuzi ka-anti kumbe umuzi kasisi. Kambe nxa sikhangela kwakulungile yini sisi Effie? Ngiyabonga Sisokse. Asikho ukuthi babe sithaye babhula kuphela. Okunye kwakusenzakala ukuthi angaze afe yena lo thethwe kuqala. Babe senza ukuthi bahambise omunye ayekhontinya ekhona ngale eqhubekisela phambili. Mina ngokubona kwami bona ngesikhathi sabo babe kubona ku-right khonokha. But ngokubona kwami namhlanje abantu sebekhululekile. Sebele freedom of choice. Sebezikhethela abantu ababathandayo, abathanda ukwakha labo. Ungananzelela impilo yena leya kudala lapho ababekhethelwa khona. Imtshado yakhona yayilasta. Ngenxa yokuthi wayengela mandla okuphuma, kwakungaphunywa. Lanxa kwaze kuchise njani wawuhlala phakathi, kodwa ungathokozanga. So namhlanje abantu sebezikhethela, sebekwanisa ukuthi bakhethe abantu ababathandayo, ababona bezaqhuba impilo labo ngendlela abathanda ngayo. So ngibona ngathi mina kwakunzima. Kwakunzima kwakubanika isikhathi esinzima abaphila kukhona lokho. Siyezwa sechilo laphana usisi Effie. Kwakunzima. Kwakubanika isikhathi esinzima esokuphila. Namhlanje uthintela ukuthi namhla sokule umuntu sezikhethela. Kambe ukuthi kusaphila yini khona? Angithi sekuthiwa sesizikhethela. Kodwa kuphelile nya into yokukhethelwa yini esikhathini sona sesiphila kiso. Ngakuphelile sibili nya. Akusenzakali yini ukuthi umuntu akhethelwe umfazi wokuthatha kumbe akhethelwe ijaha lokumthatha sisiphumo? Ngiyabonga Osi. Mina ngombono wami akukapheli. Kusaphila okuyinto kwangikhona. Yikuthi nje sokubuye sokungani sokugcotshwa amafutha sokucazimula. Okuyinto kwangikhona. Ubona abadala bethintelela. Bethintelela sibili ukuthi khathi wena wabulokhu uthuliseleka uchadi awuboni laphana. Khathi wena kawuboni laphana. Bayathintelela abadala, bayathintelela. Waze wangikhumbuza enye indaba engayibona ku social media. Uthi uPhumu abadala bayathintelela ngitsho lasezinkonzweni. Abantu bangamaKristu kodwa bayathintelela. Uthola ukuthi abantwana bangena emtshadweni sibili kuchadwe emtshado engcwele kutshone kujatshulwa kunjana kodwa engazikhomselanga ethintelelwe. Kulokunye ngake ngakubona kwenye ichurch. Angithi ngithilo into as Christians. Kulesikhathi sokuthi kube lesikhathi sokuthiwa usukhetha oza kuthatha kumbe ozamthatha. Amajaha layini laphana, amantombazana aye ngapha. Into engayibonayo laphana ngabona unkazana omuhle bakithi egqoke kuhle. Esuka le ku congregation. Nangu ngiya efike bamba ijaha ngesandla. Ngayebamba ijaha ngesandla, ijaha leqe. Lithi mina ngilonkosikazi wami. Mina ngilonkosikazi wami. Unkosikazi wami ukhona khona la ebandleni. Abesephuma unkosikazi kabhudilwane ebandleni azathi this is my husband, indoda yami le. Umfundisi lwana abesebuza ukuthi kungani sisi ubukhethelo ubhudi? Usisi lwana besesithi ngithe ngingena lapha ubhudi nguye kade engu-Asha. Indlela kade egqoke ngakhona, indlela engimbone ngakhona, ukubunjwa kwakhe nje ngingena lapha even kwangafiki kusenesi sigaba ngihle ngathi lo nguye kuphela nxa sokufika isikhathi lesi engizamkhetha ukuthi abe ngumkami. So abafundisi liyakubona ukuthi
baba le target labo eyokuthi e-church yabo kufanele kuchada abantu abangaki kumbe ikota kumbe yini angazi. Sisinono, ungasincedisa yini khona lapho ukuthi ku-choice yethu beku-choice yabo kumi njani? Ya, ngokuqala ngithanda ukuthi ngithi lokho kusayenzakala emabandleni. Sebekulethile bakubhabhathiza sibili ukuthi uyathola even labomama sebelokhe belandelela umntwana oyintombazana, belandelele ijaha. Kuyayenzakala sibili emabandleni khona lokho. Ukuthi umfana afakwe i-pressure yokuthi kathi kawuboni yini laphana, ukuthi kathi laphana uboni muhle lwana umntwana. Ubonwe yini bazali? Umfana kambonanga. Yena kakubonanga lena elikubonileyo. So khathesi sebekhululekile ukuthi bazikhethele abantwana. Umuntu azikhethele umuntu amthandayo, abazazwisisana kukho konke abakufisayo emtshadweni wabo. Ngiyabonga. Siyabonga. Sisiyanatha amanzi. Asambeni sinatha amanzi. Singayikhatshana balaleli. Ugijime nje ekitchini ufike ukuthi amanzi uphenduke ubuye siqhubeke ngohlelo lethu. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Salamukela kuhlandla lwesi-3 kuhlelo lethu Asakhaneni. Sesikhangelile laphana ngibe ngithi sesixoxile laphana ngokukhethelwa la ngokuzikhethela. Okuqondileyo kahle kahle khona yikuphi Sisiphumo? Ngiyabonga Osi. Mina okwakhathesi ngazake ngitsho ukuthi okuqondileyo kuphi. Ngiloyisa ukuthi sikhangele nini ubuhle bomtshado wakudala lobuhle bomtshado wakhathesi. Emtshadweni wakudala wawungazikhetheli. Wawuthathwa uhanjiswa, uyafuna kawufuni, wawuhanjiswa usiyahlala lapho. Ngangikhangela khona phana imtshado yabo kodwa yayiqina, yayihlala. Ehleze njalo kungelathando kodwa wayihlala ngoba wayetshela ukuthi kakuphendukwa. Akubuyelwe emuva ngoba lo baba wayengakhangelelanga ukuthi inkomo zibuyele emuva ezazibuyile. So imtshado yena lana yayilokuhlukumezeka kodwa phinde futhi babehlala. Khathesi sikhangela khathesi imtshado yakhathesi sile free will yokukhetha. Kodwa ekukhetheni kwethu sisuka sikhethe wrong ngesinye isikhathi. Sikhetha futhi ngokukhangela ukuthi lwana umfana uwoti, umfana lwana ugqoka amalebuli, umfana lwana unjani. Okungayisikho. Imtshado yakhathesi kulama divorce amaningi, i-GBV iyatholakala khathesi. Vele uchada namuhla lisenza ilobola yenu lipululuza kumnandi, ngeviki ezayo omunye uyabe buyelile nkibo. So ngisuka ngisala ngingakwazi ukuthi kahle kahle umtshado right lapha yiwuphi. Luwana wawulokuhlukumezeka kodwa kwakuhlaleka. Siyabonga. Sisinono, sikubamba njani? Kahle kahle okuyikho kufanele sisale silakho yikuphi? Hayi, ngiyabonga sisi. Mina ngibona ngani ukuthi umuntu azikhethele i-choice yakhe kungcono. Ngoba ngingakhayela ivinde eBhayibhelini laphana. USara wathi sethethe uHagayi ukuthi amzalele abantwana. Awuzange kube kuhle futhi ekhaya. So I think ukuthi icebo likamlimi yilo mele sililandele. Umuntu kazichuzele. Iphela wona vele umtshado waqala ngaphi? Ensimini yase-Eden, ku-Eva lo-Adam. So umuntu kazikhethele isithandwa sakhe. Abazazwisisana ekuphileni ngazo zonke izikhathi babonde. Nxa ngithi ukuthi umuntu babonde ukuthi la mhla umkakho kuthiwa akakho uzwe for sure ukuthi khona okushotayo. Ngoba siyabe sibe lesikhathi sa-data ngaqunta amahlamvu, ngadla iminwe ngaziluma inzipho ukuze ngithi I do Gumbo.
So kuyadingakala ukuthi umuntu abe le choice yakhe. Futhi i-choice yakudala yayimbi ngoba umntwana ole-16 years sesiya esithenjini. Uzathola vele bengu-6 phela khona phana. So i-choice yomuntu abantu kasiyiqakathekisenini. Kangizikhethele ijwabu lami ngitshane lale emdulwini ngoba ngizikhethele. Ngizabe ngilibhoyila ngilibisele efrijini ngilifake isawudo lizaze livuthwe anti ngelami. So umuntu lomuntu kabe le choice yakhe. So mina lapha ngicina ngokuthi kuqakathekile ukuthi umuntu azikhethele ijwabu lakhe. Angakhethelwa ngomunye umuntu. Whether lilelihle lilodwa ngelakhe. Umuntu kabe lesibindi sokuzikhethela. Njenxa ngikhetha inkosi yami njengomsindisi wami. Ngima ngedwa ukuthi yes I do ngilandela uJehova. So umuntu kazikhethele. Kanye ngafoselwa ukuthi somele laphana sokulama twin cap sokulama tiara akuhambe uyekwenda mntanami. No, it's wrong. Umuntu kazikhethele. So ngithi kuqakathekile ukuthi umuntu ayenze ichoice yakhe. Umuntu kazikhethele. Yes. Ngoba umtshado luhambo bantu. Luhambo indlela lude. Ungakhethelwa kuzatshayisa phambili. Indlela ziyafika zihlangane. Sis F. Siyabonga sis Oxy. Ngithanda ukuthi uhle wakhotha eBhayibhelini ukuthi umtshado waqalisa eBhayibhelini. uAdam uthi nxa ebona uEva athi thambo lamathambo ami. Wathi embeka amehlo akhe phezu kwakhe wahle wabona efanele enguye. So kuhle ukukhetha umuntu ombonayo. Ungakhetha ongamboniyo uzakhethelwa umuntu ozakudlengula akuzwisa ubuhlungu aqeda akuchiye ahambe. Ukukhetha kufuze ukuthi sikhethe sivula amehlo masikhetha ngoba uthando luyabekezela. Uthando lumnene. Uthando lumnandi alibana abantu bonke bethandana. So kukho konke sesikukhulumile. Nxa singakwenza khona lokho sichiye uJesu phandle sichaya igama. Uthi yena uPsalms 127 verse 1. Oyakha indlu inkosi ingayakhi usebenzela ize oyakhayo. Phakathi kwama relationship yethu ukukhetheni kwethu kumele sifake inkosi yethu phakathi isithungamele. Nxa singasayifakanga uSathane uzathatha ithuba. Sigoqa uhlelo lwethu lanamhlanje. Sizwile laphana ukuthi lokho kusaphila ukukhethelwa lanxa sokubuya sokungathi kupendiwe kuhle. Sizwile futhi laphana ukuthi kathesi sokule date okuthiwa mix and match. Yeah, bakwenza lokhuyana kwenziwa kakhulu ngabantu abatsha. Bakwenza lokwana ukuthi bahlangane labantu ku social media, ku Facebook, WhatsApp, TikTok. Computer imenza umuntu abe muhle ngendlela emangalisayo. Even istatus sakhe sibe status esiphezulu kakhulu esihuga amantombazana. Sokuke kwenzeka ke kolunye uhlandla esikubone kwenye imedia ukuthi untombazana uye wakhomba umuntu emkhomba through media. Sebesiyahlangana lapha babe siyahlangana khona wathola ukuthi umuntu lwana akusenguye lowa obembone ku social media. Babe bekuhlanganise ngokuthi kuthiwa hayi laba abantu i-height yabo bayalingana, i-complexion yabo kumbe badakhi bonke kumbe bamhlophanyanyana bonke, kumbe bafundile bonke. Kube kanti yonke leyana into eqonjiweyo. Nxa sebethe bahlangana laphana siyake sikubone bathandekayo uthola ukuthi maybe untombazana usefike laphana wathola ukuthi into le ayibone ku social media akuseyiyo le oseyibona ngamehlo akhe ngqonqo. Unkazana abesengathi akasathandisisi. Ubhudam hugahuga hayi bengizacela ukuthi sixoxe ngasese wathini. Asike sakubona emva kumbe sike sakubona ku social media
untombazana edlwengulwa ngumuntu okade kwenzwe i-mix and match ku-social media. Asiqapheleni ukuthi abantu esizaphila labo insuku zethu zonke zokuphila sibakhetha njani, sibakhetha ngaphi futhi, sibakhethelwa ngubani. Kodwa okusalayo bachilo abangani bami ukuthi okuqakathekileyo yikubani uzikhethele umuntu wakho elizaphila impilo yenu lonke ngokuthokoza la ngokujabula. Okwanamhla simalapha abangani bami ekade ngihamba labo, usisi Nono, usisi Efi, usisi Phumu bayalivalelisa, kube kanti lami usisi Oxy ngiyalivalelisa okwanamhlanje. Asivali ihlelo kodwa lizaqhubeka. Abalaleli lisinike imbono yenu efonini lezi 078 195 1747. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8.